Pozdrav ekipa, u ovom videu vam prikazujem predivne proizvode koje sam dobila u jednom od PR paketa od Golden Rose. Mislim da je Golden Rose i prva firma, odnosno brand čiju sam šminku koristila kada sam nekad jako davno bila djevojka. Mnogo sam voljela njihov eyeliner kao i maskare. Sada sam kao neko ko je make-up artist već 10 godina dobila njihov PR paket i ovo su proizvodi s kojima sam zaista oduševljena. Ovo što gledate trenutno je maskara koju obožavam, koja se ne preslikava i odlično izvuče i moje sitne i rijetke trepavice. Zatim sve što sam u ovom videu dobila od proizvoda su zaista mnogo dobri proizvodi. Jednom ću uskoro u toku ljeta zapravo uraditi neki make-up look, pa ćete vidjeti i na licu mjesta kakvi su oni i pričat ću i pisat ću detaljnije o njima. Toliko za sada, šaljem pozdrav.